23 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ маркази истироҳатию фароғатӣ ва сайёҳии кӯли Душанберо пас аз азнавсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. баъди ифтитоҳи марказ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароити истироҳат дар кӯли Душанбе аз ҷумла мағоза, тарабхона, ҳавзҳо, аквапарк, боғи ҳайвонот, майдончаҳои назди соҳили кӯл ва дигар иншооти фароғатӣ ин ҷо шинос шуданд. Гуфтам ба маврид аст ки пас аз ифтитоҳи кӯли Душанбе дар пойтахт шумораи иншооти фароғатӣ боз як адад зиёд гардида маркази муосири истироҳатию фароғатӣ пешкаши сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе карда шуд. که وطن عزیزمون تاجیکستان همچون یک پاره کره زمین داره کوه و دریاهای زیاد، آبانبارها، راهنها و شفا بخش میباشد. یادآور میشویم که برای این تدبیر از طرف پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان هنوز 2 سال قبل اقدام پیش گرفته شده بود و آن در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی دستاوردی ارزنده است. 9 نوامبر سال 2017 در ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با لایحه‌های ارزانسازی کل ورزا و بنیاد کارخانه‌های استحصال مسئله ساختمانی شناس شده برای ساختمان مرکز استراحتی و فراغتی و سیاحی کل دوشنبه سنگ اساس گذاشتند. با مقصد آباد و زیبا نمودن انشاءات استراحتی و فراغتی و دیگر مرکزهای فرهنگی، اینچنین فراهم آوردن شرایط مساعد برای ساکنان و مهمانان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه با صاحبکاران وطنی تصمیم گرفته بودند کل ورزاب واقع در شفت شاهراه دوشنبه خوجند چناق را در نزد ساحل دریای ورزاب از نو سازی نمایند. همان وقت به نقشه گرفته شده بود که در اطراف کل برای کودکان و نورسان و کلانسالان جایهای مخصوص دلخوشی، اکواپارک، میدانچه‌های فوتبال، والیبال و دیگر مرکزها بنیاد گردد. برای استراحت خوش کلانسالان در کل نقلیات آبی، گیدروسیکل‌ها و کاتاماران‌ها استفاده برده می‌شوند. با مقصد از نوسازی موضع استراحتی و فراغتی و سیاحی زمانوی در قلمرو کشور، معرفی آن به مهمانان ساکنان مملکت، اینچنین شهرت خاصه پیدا نمودن نام کل در منطقه آسیای مرکزی، ماه نوامبر سال 2017 کارهای ساختمانی، آبادانی و تعمیر و ازلسازی مرکز استراحتی و فراغتی و سیاحی کل دوشنبه آغاز گردید. مساحت مرکز استراحتی و فراغتی و سیاحی کل دوشنبه پیش از ازلسازی 13 گکتار را تشکیل میداد. با وسیع نمودن حدود مرکز استراحتی و فراهم آوردن امکانات‌های نو استراحتی، مساحت آن به 17 گکتار رسانده شد.
дарвозаи даромадгоҳи маркази истироҳатию фароғатӣ ва сайёҳии кӯли Душанбе бо нақшу нигор ва услуби хоса ороиш дода шуда, ҳудуди он бо панҷараи ороишӣ иҳота карда шудааст. пайроҳаҳо бо тахтасангҳо рӯйпӯш карда шуда, дохил ва гирду атрофи кӯл дар майдони қариб 3 гектар сабзаю кабудизор гардидааст ва дар ҳудуди он дарахту буттаҳои хоси иқлими ҷанубу шарқӣ шинонда шудааст. марказ метавонад дар як рӯз то ба 5000 меҳмонони дохилу хориҷи кишвар хизмат расонад. воридшавӣ ба ҳудуди ин маркази фароғатӣ бо истифода аз тасмачаҳои махсуси электронӣ сурат мегирад, ки ин ба истироҳаткунандагон имконияти истифода бурдани тамоми иншооти марказро фароҳам месозад. дар қисми шимолу шарқии марказ 2 таваққуфгоҳ барои 500 воситаи нақлиёт сохта шуда, роҳраҳои марказ пурра асфалт пӯш гардидааст. дар ҳудуди маркази истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳӣ 3 бинои нав бо санъати меъмории хоса сохта шудааст. бинои якум аз 2 ошона иборат буда дар ошонаи якум хазина, мағозаи хӯрокворӣ, мағозаи махсуси фурӯши лавозимоти шиноварию истироҳатӣ, ҳаммом, ҳуҷраҳо барои ивази либос, хонаҳои дастшӯӣ ва отоқҳои кории маъмурият ҷойгир шудааст. ошонаи дуюм аз толори маҷлис ва ҳуҷраҳо барои истироҳат иборат мебошад. дар назди бинои мазкур майдончаи кушоди консертӣ бо тамоми таҷҳизоти ороишӣ муҷаҳҳаз гардонда шудааст. дар саҳни ҳавлӣ 2 фаввораи рақсон бо истифода аз мусиқиҳои ҷаззоб ва тасвирҳои рангоранг қомат афрохта, ҳамзамон шаршара бо истифода аз сангҳои азимҷуса сохта шудааст. дар қисми шимолу шарқии кӯл бинои як ошона қомат афрохта, дар он тарабхона ва қаҳвахона ҷойгир аст, ки дар як вақт имконияти қабули 700 нафар меҳмонро ҳам дар дохил ва ҳам дар саҳни ҳавлӣ доро мебошад. ғайр аз ин дар ин бино ҳуҷраҳои иҷораи катамаран, флейборд ва гидросикл ҷойгир мебошад. обанбори кӯли Душанбе масоҳати 6.5 гектарро дар бар гирифта, ба он оби софи равон ворид мешавад ва сифати он таҳти назорати доимӣ қарор дорад. дар қисми шимолии соҳил ҷой барои оббозӣ ки бо тур ҷудо шудааст, дар қисми шарқӣ бошад ҷой барои истироҳату фароғати гурӯҳиву оилавӣ бо катҳои алоҳида ташкил карда шудааст, ки ҳар кадоми аз онҳо бо ҳуҷра барои ивази либос таъмин гардида, дар онҳо имконияти дастрасии мустақим ба соҳили кӯл фароҳам аст. соҳили кӯл аз қуми махсуси баҳрӣ ки аз шимоли кишвар оварда шудааст рӯйпӯш гардида ба саломатии инсон манфиатовар мебошад. дар баробари ин барои истироҳаткунандагон ва дӯстдорони бозиҳои обӣ трамплинҳои варзишӣ барои ҷаҳидан ба об сохта шуда, онҳо метавонанд аз катамаранҳо, флейборд ва гидросиклҳо истифода баранд. дар гирди кӯл дар масофаи 2000 метр пайроҳа барои давидан ва велосипедронӣ ташкил шуда, дар ҷои махсус таваққуфгоҳи велосипедҳо сохта шудааст. маркази истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳии кӯли Душанбе велосипедҳои дучарха ва чорчархаро барои истифодабарӣ дар ҳудуди кӯл пешкаши сокинону меҳмонон намудааст. барои нафароне ки худашон маҳорати пазандагӣ доранд ва мехоҳанд хӯрокро бо дасти худ омода созанд, дар минтақаи истироҳатии оилавӣ дар наздикии кӯл катҳо мавҷуданд, ки аз он метавонанд истифода баранд. дар қисми шимолу ғарбии маркази истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳии кӯли Душанбе боғи ҳайвонот сохта шудааст, ки дар он беш аз 50 навъи ҳайвоноти нодири оилаҳои хазандаҳо, дарандаҳо, ширхӯрҳо, паррандаҳо ва ғайра ҷойгир шудааст. қисми дигари маркази истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳии кӯли Душанберо аквапарк, парки обӣ ташкил медиҳад, ки он дар масоҳати 2.6 гектар ҷойгир буда, чун намунаи муосири беҳамто дар ҳудуди Осиёи марказӣ калонтарин маҳсуб меёбад. аквапарк аз 5 маҷмӯаи истироҳатӣ, ҳавзи шиноварӣ бо фаввораҳои дорои тасвирҳои гуногун барои калонсолон ва кӯдакон, майдонҳои бозиҳои шавқовар ва дигар таҷҳизоти дилхушии обӣ иборат мебошад. ҳавзҳо дорои системаи махсуси поккунии об буда, тавассути насосҳои филтркунанда вазъи санитарии об пурра таъмин мегардад. айни ҳол мо дар таххонаи қарор дорем, ки дар ин таххона зиёда аз 8 филтр мавҷуд буда, ҳар як ин филтрҳо дорои
محرکی میباشند. این فیلتر و محرک ها برای تازه و با حوضای شناوری تامین کردن آب استفاده برده می شود و از این فیلترها ما میتوانیم که با تمام حوضایی که در اینجا موجود است به یگان ماموریت آب رو سری وقت تامین نماییم و این فیلترها همچنین برای تازه نگاه کردن و برای گیگینی که در این حوض موجود است استفاده برده می شود. در پارک آبی زیاده از 16 نوع اتراکسیون های آبی وصل کرده شده است که در کشور باری اول از ترکیه وارد جمهوری تاجیکستان گردیده است. با مانند سپیس شاتل، بلک هول، توربو لیس، سپی بوت، راکت فری فال، ویندیگو، تویستر. لایحه‌کش مرکز سرعتی و فراغتی و سیاحی کل دوشنبه جمعیت سهامی پرشده معماری و شهرسازی می باشد. بعد شناسایی پورا با مرکز استراحتی و فراغتی کل دوشنبه، سرور دولت محترم امامعلی رحمان با تشبث راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و با صاحبکاران برای دستگیری تشبث راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بهای ارزنده داده، اقدام آنها را نمونه عبرت شایسته نامیدند. باید گفت که همه انشاءات مهم ساحه توریسم که از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای بنیادشان تدبیر اندیشی می‌گردد، برای رشد ساحه‌های توریسم و ورزش کشور در منطقه توریستی ورزاب اهمیتی مهم دارند. برابر ساختمان انشاءات نامبر شده باز صدها جای نوی کاری تأسیس می‌یابد که در سمت تأمین اهالی با کار دائمی مساعدت می‌نماید. همچنین انشاءات مذکور با طرح معاصر ساخته شده سطح خدمت رسانی به ساکنان مملکت و مهمانان خارجی بهتر می‌گردد. باعث خرسندی است که برای ما در اینجا اکواپارک زمانوی کشوده به استفاده داده شد که پیش این چیزها برای ساکنان شهر دوشنبه مهیا نبود. مینداری خود را به پیشوای ملت و برای شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی میرسانیم که برای ما چنین شرایط ها را مهیا نمودند و هر کس به ممنونیت میتواند که در اینجا آماده استراحت نماید. ما امروز خیلی خوشحال هستیم که در پایتخت ما چنین کل دوشنبه ساخته شد. مینداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه میرسانیم که به ما ورزشگران چنین شرایط مهیا نمودند. ما خیلی خوشحال هستیم که در دوشنبه یکمین بار والیبال ساحلی ساخته شده است. ما میتوانیم که با دسته خودمون آمده در اینجا مشق کرده در مسابقه ها اشتراک کرده پرچممون را بلند گذاریم. Наш комплекс является одним из самых крупных в Средней Азии, и мы рассчитываем на очень большой поток гостей не только из нашей страны, но и из ближайшего зарубежья. Данный проект был реализован достаточно в короткие сроки. Мы приложили большие усилия, чтобы соблюсти все мировые стандарты по безопасности и отдыху на территории аквакомплекса. Кроме аквапарка мы реконструировали озеро, располагается на территории 17 гектаров. В основном мы рассчитываем на семейный отдых, и для улучшения качества отдыха на территории комплекса мы специально привезли кварцевый песок, который достаточно комфортен для отдыха и полезен, даже можно так сказать. Также мы на территории комплекса построили контактный зоопарк именно для того, чтобы дети, родители смогли провести полезное время, познакомиться с животными, поиграться, покормить. В то же время здесь есть другой аспект.
При создании этого комплекса мы рассчитывали создать рабочие места для местного населения. При полной эксплуатации наш комплекс обеспечит порядка 100 рабочих мест. И в основном это молодые специалисты именно в сфере туризма, спорта. Также мы рассчитываем то, что наш комплекс даст большой рывок для развития туризма в нашей стране и позволит поднять уровень туризма на более высокую планку. ифтихорманд ва сафарот задон ҳастем ки имрӯз мо бо шукргузории асосу суботи кишвар ваҳдати ягонагӣ ва истиқлолияти комили давлат дар чунин давлати ободу зебо ва осоишта умр ба сар бурда судем. Маҳз имрӯз бо ташаббуси пешвои муаззами миллат боз як мавзеи истироҳатӣ бо беҳтарин имкониятҳову шароитҳои сатҳи байналмилалӣ шуда шуд ки метавонад ки ин мавзеи сайёҳӣ ҷалби сайёҳини хориҷиро ба ҷумҳурӣ боз ҳам зиёдтар гардонад. Ҳама он масоиле ки вобаста ба ҷавонон аст мо ифтихор аз он мекунем ки имрӯз беёса пешвои муаззами миллат зери таваҷҷӯҳи хосаи худ қарор додааст ва ҳама он имкониятҳо ҳама он ободие ки аст албатта ки барои насли наврас аст чунки ҷавонон чун пешвои муаззами миллат мегӯянд ояндаи миллат ҳастанд ва мо ташаккур ва миннатдории хешро ба пешвои муаззами миллат баён мекунем ки мо ҷавононро ин қадар дастгирӣ мекунанд ба беҳтарин шароитҳои замонавӣ барои ҳам истироҳат ҳам таҳсил ва ҳам кор фаъолият ҳама муҳайё сохтаанд. имрӯз ба мо пешвои миллат ва инчунин муҳтарам Рустами Эмомалӣ раис шаҳр барои ҷавонон чунин шароитҳои зеборо фароҳам оварданд ва на танҳо барои сокинони шаҳри Душанбе балки бисёри сайёҳоне ки ба давлати мо ба меҳмонӣ меоянд метавонанд ки аз манзараҳои зебои мо аз ҳамин аквапарке ки имрӯз кушода шуд аз онҳо истифода бурда дар Душанбеи мо ҳаловат баранд аз истироҳати хуби худ. истиқлолият волотарин ва пурарзиштарин дастовард давлату миллати мо ба ҳисоб меравад. бо ба даст овардани ин неъмати бузург нуру зиё меҳру вафо ободию озодӣ ва ҳамфикриву ҳамзистӣ дар ватани маҳбуби мо фароҳам омад. мо нашри даврони истиқлол шукрона аз он мекунем ки чунин сарвари бунёдкону ватандӯст дорем ва ҳамеша бо кишвари худ мефахрем. мо имрӯз кӯдакон хеле хушбахтем ки кӯри Душанберо ба истифода доданд. боиси ифтихор ва фараҳмандист ки имрӯз дар арафаи таҷлили бошукӯҳи ҷашни 28-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ як маркази бошукӯҳи фарҳангиву фароғатӣ ва сайёҳии кӯли Душанбе мавриди истифода қарор дода шуд ва хурсандиовар аст ки имрӯз наврасону ҷавонон ва калонсолон дар ин маркази бошукӯҳи фарҳангиву фароғатӣ пеш аз ҳама шиноварӣ мекунанд ва маркази мазкур муҷаҳҳаз бо шароити замони муосир ба истифода дода шудааст. сокинон метавонанд аз мавзеъҳои бошукӯҳи ин диёр боздид намоянд, махсусан аз боғи ҳайвонот, аз умад он марказҳое ки дар ҳудуди кӯли Душанбе ба истифода дода шудааст боздид мекунанд ва барои худ таъссуроти бисёр нек мебардоранд ва имрӯз тавре мебинем ва мушоҳида мекунем хурсандӣ ва шодии кӯдакону наврасон ва ҷавонон ҳадду канор надорад, чунки шароите ки имрӯз дар ин кӯли Душанбе мо мебинем тамоми имконият фароҳам оварда шудааст ва имрӯз рисолати аслӣ ва вазифаи аввалиндараҷаи мо наврасону ҷавонон пеш аз ҳама дар ҳолати хуб нигоҳ доштани ин шароит, яъне ин кӯли Душанбе ва онро ба наслҳои оянда ба мерос гузоштан аст. хеле хурсанд аз он ҳастам ки дар шаҳри Душанбе боз як чунин аквапарки замонавӣ бо тамоми шароитҳои замонавӣ сохта ба истифода дода шуд. мо сокинои метавонем дар вақтҳои холигии худ омада аз чунин зебогиҳо дидан кунем ва бо масалан ёр дӯстои худ омада метавонем биёем истироҳат кунем. хеле хурсандам ки ватани мо рӯз то рӯз ободу зебо шуда истодааст ва бояд қайд кунам ки Тоҷикистон маконе мебошад ки сайёҳон дар инҷо бисёр мебиёянд ва вақте ки сайёҳон мебиёянд ва аз ин гуна зебоиҳо диданӣ мекунанд, албатта зикр мекунанд ки Тоҷикистон ҳам яке аз давлатҳои мутараққӣ шуда истодааст ва барои мо сокинон фахр аст ки масалан ободкорӣ шуда истодааст ва мо метавонем дар чунин шароитҳои замонавӣ зиндагӣ кунем.
و خیلی خرسند هستم. پیش از همه مینداری خودم رو و پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسونم که برای ما جوانان، برای ما ساکنان چنین وطنی آباد و زیبا رو بنیاد کرده ایستادند و مینداری خویش رو باز به رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه میرسونم که به واسطه به جوانی خود نگاه نکرده و خیلی عاقل و دانا هستند و کوشش میکنند که پایتختمان را یکی از پایتخت‌های زیباترین دنیا گردانند و باز مینداریم را به تمام آن شخصانی که سهم خود را گذاشتند برای بنیاد کردن این اکواپارک زمانوی میرسونم. باعث سرفرازی و خوشنودی است که امروز در پرتو سیاست پیشگیری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان بخشیده به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در شهر عزیزمون پایتختمون شهر دوشنبه امروز باز یک انشاءات سیاحی بهر تمام مهمانان و ساکنان پایتخت موردی بهره برداری قرار گرفت که در منطقه نظیرش نیست و ما جوانان و ورزشکاران وابسته به این توجه پیشوای معظم ملت و رئیس شهرمان محترم رستم امامعلی اظهار مینداری نموده باور میکنیم که در پیروی از پیشوای معظم ملت برای معرفی تاجیکستان عزیز از این امکانات استفاده برده برای ترغیب وسیع این موضوعهای سیاحی که برای تمام جلب سیاحان خیلی امکان‌پذیر است. ما کوشش‌های پیوسته رو به خرج می‌دهیم و امروزه انشاءاتی که در شهر دوشنبه ساخته و استفاده شد البته در کنار شاهروی بین‌المللی دوشنبه خوجند جایگیر است و این البته امکان میدهد که هر اون مهمانان و ساکنان و خارجی که به شهر دوشنبه وارد میشوند از این منطقه حتما دیدن میکنند و کوشش میکنند که در این منطقه استراحت کنند و البته این امکانات برای چی اویلوی و چی در تنها بودن استراحت کردن در اینجا تمام این امکانات‌های فراهم آورده شده است و ما با دستاندرکاران این لایحه و تشبث پیشوای معظم ملت اظهار سپاس میکنیم و کوشش میکنیم که در آینده معرفی چنین امکانات‌ها باشیم. واقعا هم امروز شرایط‌های فراهم آورده استراحتگاه کل دوشنبه برای کل ساکنان و مهمانان پایتخت بسیار برای موضع استراحتی که در منطقه نظیر ندارد بسیار هم مفید میباشد و البته استراحتگاه مذکور با تمام شرایط‌هایی که استانداردهای بین‌المللی جوابگو است و میتوان که در این استراحتگاه تمام یکی از موضع‌های بهترین تاجیکستان علاقه به حساب می رود و البته در دوره تجلیل 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان این یعنی استراحتگاه کل دوشنبه یکی از انشاءات‌های بزرگترین در منطقه به حساب می رود. ما جوانان، ساکنان و مهمانان پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه برای بنیاد چنین یک انشاءات زیبا که واقعا هم در منطقه نظیر ندارد مینداری صمیمی خویش و کل جوانان را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه برای اقدام نجیب بیان می‌نماییم.